Gawe tunggulan ku bos ta besti ta. Aduh. Ya puguh gawe ge besti tulungan. Gaji 10.000 ti kalor tuh besti tulungan. Kita nyari danas guys. Nah, ini guys. Wih. Ada yang matang guys. Kita eksekusi guys. Aduh. Langsung dari alam. Fresh pineapple. Kita eksekusi guys. Kita boleh tanam lagi guys. Mantap. Fresh pineapple. Langsung dari alam. Mantap. Pokoknya pakai. Piring. Semua kan guys. Hauco. Hauco cingking. Amis guys.
Hmm. Hmm. Hmm.